Manawa aki hoihu. Manawa aki in and out hoihu I aho kotoa taimi kotoa. Taki hanga ko I ho whanau, tala noa ki ho mari, tala noa ki kaulotu, tala noa ki ho a oku mahu inga a manawa aki ho tau ihu. Oku iai a ngāu, o kehe a ngāu e ho tau ihu ki he manawa, pia mo e tau manawa aki koe ho tau motu. Oku iai hona kehe, pia mo kehe lahi au pito, ki hono tautau te fito, ki he ene mahu inga koe, ki he ngāu e koe ho tau sino. Pia mo e mo uile lei ko ho tau sino, o a uai ki he mo uile lei o e tau whakaukau. So, breathing through our nose, because nasal breathing, it's very, very important